Reka ambifurize gukomeza kugira ibihe byiza aho muherereye hose, mwese nizere ko mukomeje kugenda mumererwa neza, ari nako kandi natwe dukomeza kugenda tubifuriza kugira ubuzima bwiza. Nizere ko kandi ubwo birumvikana mwe mwese tuba tugenda tubana mu nkuru n'ibiganiro, twizera yuko ziba zigenda zibashimisha. Ndabibutsa gukora like, share na subscribe kuri channel yacu Ibendera TV. Uyu munsi rero birumvikana ni mu nkuru zitandukanye twabateguriye, tukaba twinjiye muri studio kugira ngo tuzibagezeho. Muri kumwe nanjye na Cretine Rushwa ku Ibendera TV. Ibitero by'ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Kinshasa byaramukiye mu bice byo muri teritwari ya Rutshuru ni mu ntara ya Kivu ya Amajyaruguru. Ku rundi ruhande turababwira yuko i Goma ni hano hirya ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo habaye imyigaragambyo ikaze yo kwamagana uguceceka kw'amahanga mu gihe ubwicanyi bukomeje gufata indi ntera bugenda bukorerwa abasivile hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turababwira kandi ko Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitezwe mu burasirazuba bwa DRC, ibimuzanye bikaba byamaze kumenyekana. Ni inkuru zitandukanye n'ibiganiro tuba tugenda tubagezaho hano ku Ibendera TV, ari nako ngenda nshimira mwe muri mu Rwanda, birumvikana duhereye mu mujyi wa Kigali tukagera no mu ntara zose zitandukanye. Mwese tuba tugenda tubashimira umusanzu wanyu n'inkunga yanyu ku Ibendera TV. Ni nako kandi tuba dushimira abari hanze y'u Rwanda, birumvikana abari muri East Africa, abari muri Afrika ndetse n'abari hirya cyane ya Afrika. Mwese tuba tugenda tuba atera yambu, nako kandi tubahamagarira kubana natwe ku Ibendera TV mu nkuru zitandukanye tubagezaho. Twihuse rero nta gutinda muri ibi byose, tubabwire ko ibitero by'ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Kinshasa byaramukiye mu bice byo muri teritwari ya Rutshuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki gihugu cyahoze cyitwa Zaire. Ibitero by'ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Kinshasa byaramukiye mu bice byo muri teritwari ya Rutshuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ni ibitero byagabwe ahatuwe n'abaturage benshi mu duce duherereye muri teritwari ya Rutshuru, nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wa M23 mu bya politike witwa Lawrence Kanyuka. Uyu nguyu yavuze ko ibi bitero by'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byibasiye abaturage bo mu gace ka Kikuku, Kibirizi, Vicumbi, Rwindi no mu duce dukikije aho hafi. Avuga kandi ko ibi bitero byagabwe n'ingabo zirimo iz'u Burundi, FDLR, FARDC, abacanshuro Wazalendo na SADC. Kanyuka yatanze ubu butumwa akoresheje urubuga rwa X yahoze yitwa Twitter, akaba yahamagariye imiryango mpuzamahanga n'imiryango ikora mu butabazi kugira icyo bakora kugira ngo ibyo bitero by'ihuriro ry'ingabo za DRC bikomeje kugira ingaruka mbi ku baturage bihagarare. Yagize ati ihuriro y'imitwe ya politike n'igisirikare cya AFC riramaganira kure akarengane gakorerwa abaturage. Abafatanya abikorwa kandi turabahamagarira kugira icyo bakora, baba abafatanyabikorwa mpuzamahanga n'imiryango ikora mu butabazi kugira ngo
bibonere ibitero by'ihuriro ry'ingabo za DRC bikomeje kwibasira abaturage. Ubutumwa busoza buvuga ko ingabo z'impinduramatwara za ARC ziri kurwana mu buryo bwo kurinda abaturage abasivile no kurinda ibyabo. Ibi bitero bibaye mu gihe ku munsi w'ejo hashize iri huriro ry'ingabo za guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyari cyagabye ibitero muri kamwe muri utu duce twongeye kugabwamo ibitero ariko ka Kikuku, maze birangira M23 yirwanyeho iza no gusubiza inyuma ibyo bitero. Indi nkuru twihuse twabagezaho ni inkuru ivugwa hano hirya gato, ni Igoma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri iki gihugu cyahoze cyitwa Zaire kandi cyahoze kiyoborwa na Mobutu Sese Seko. Akaba ahangaha rero habyutse haba imyigaragambyo ikaze yo kwamagana uguceceka kw'amahanga mu gihe ubwicanyi bukomeje gufata indi ntera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urubyiruko rwo mu mujyi wa Goma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru rwabyukiye mu myigaragambyo yo kwamagana uguceceka kw'amahanga mu gihe muri ibi bice abasivile bakomeje kugenda bicwa umunsi ku wundi. Ni imyigaragambyo irimo kubera mu mujyi rwagati wa Goma, aho abarimo kuyikora bitwaje ibyapa bikubiyemo ubutumwa bagenda bashaka guha ibihugu byo mu Burayi na Amerika. Ubutumwa bitwaje ku byapa byabo bugira buti: abenegihugu baramagana uguceceka kw'amahanga, ukurebera kwayo mu gihe ibyaha byo mu ntambara n'ibyaha byibasira inyokomuntu bikomeje kwiyongera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu butumwa bw'amajwi aba bari mu myigaragambyo batanze bugira buti: ntabwo twumva impamvu abaturage bavanywe mu byabo batagira kirengera. Abaturage baricwa umunsi ku wundi nka kujya inyamaswa azicwa. Ahanini iyi myigaragambyo yakozwe kubera ko mu nkambi y'impunzi iri mu Gunga ku itariki ya 3 Gicurasi muri uyu mwaka w'2024 hishwe abantu 35 bakicwa barashwe, naho abagera kuri 46 bagakomereka. Ku rundi ruhande kandi rwa leta, ubwo bwicanyi babushinja umutwe wa M23 mu gihe M23 nayo ibushinja ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuba ari iryo ryateye ibi bisasu mu baturage. Abaturiye iyi nkambi ya Mugunga ariko bo bemeza ko ibi bisasu byatewe i Mugunga byarashwe n'ihuriro ry'ingabo zirwanira ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'ubutumwa abarimo gutanga bakoresheje amajwi bukaba bwaragiye bunyuzwa ku mbuga nkoranyambaga, harimo imbuga za WhatsApp ndetse n'izindi zitandukanye. Reka twihuse cyane tuve kuri iyi nkuru tubabwire ko kuri uyu munsi wa 3 Perezida Tshisekedi byitezwe ko agomba gusura uburasirazuba bwa DRC. Ibimuzanye bikaba byamaze kumenyekana. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi ateganya kugirira uruzinduko mu ntara ya Ituri imaze igihe ikorerwamo ubwicanyi. N'uruzinduko bivugwa ko rugomba kuba kuri uyu wa 3 tariki ya 15 Gicurasi muri uyu mwaka w'2024, aho Tshisekedi agomba kugirira uruzinduko mu mujyi wa Bunia uzwi nk'umurwa mukuru w'intara ya Ituri. Ituri iherereye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ikaba ihana imbibi n'igihugu cya Uganda na Sudani y'Epfo.
iyi ntara imaze igihe kinini yarogojwe n'ubwicanyi bushingiye ku moko, by'umwihariko ubukorerwa abanyakongo bo mu bwoko bw'abahema. Imitwe irimo Codeco, ADF n'indi iza ku isonga mu kwica abasivile muri iyi ntara. Perezida Tshisekedi utari ukunze gukorera ingendo zo muri iki gihugu imbere, amakuru avuga ko yahisemo gusura abo muri turi mu rwego rwo guhagarika imitwe yitwaje imbunda ikorera muri ibyo bice, akayihamagarira kuyoboka inzira y'ibiganiro no gutanga amahoro. Ikindi bantu bavuga ko gishobora kuba kijyanye uyu mugabo muri turi ngo ni ibirebana n'uko aheruka kwakira bamwe mu barwanyi ba Codeco, aho yabakiriye i Kinshasa mbere y'uko yohereza Minisitiri w'Ingabo Jean Pierre Bemba kuganira n'iyi mitwe y'inyeshyamba ikorera ku butaka bwo muri iyi ntara ya Ituri, akaba ngo ashaka kubasaba ko bakwiyunga nawe mu kurwanya umutwe wa M23. N'amakuru avugwa aho muri iki gihe uyu mutwe wa M23 umaze kwigarurira ibice byinshi byo mu ntara ya Kivu ya Majyaruguru. Mu kwezi kwa mbere muri uyu mwaka w'2024, umuhuzabikorwa wa AFC Corneille Nangaa yatangaje ko ihuriro rye rifite gahunda yo kwigarurira iki gihugu, harimo ko hazabanza gufatwa intara zigize iki gihugu maze bagahirika Tshisekedi ku ubutegetsi. Reka rero tubashimire cyane, twizera ko mukomeza kugenda amumererwa neza. Ni ku Ibendera TV birumvikana, izo nkuru tuba twagiye tuzibategurira zinyuze mu bitangazamakuru bitandukanye, aho tuba tugenda twizera ko zigomba kubashimisha. Ndabashimiye cyane rero, ari nako mbibutsa gukora like, share na subscribe kuri channel yacu Ibendera TV. Nshimira mwe mwamaze kubikora, ari nako nibutsa abatarabikora kubikora, kandi nkabibutsa gukora kuri ako kantu k'inzogera ka notification kugira ngo mukomeze kugenda mubana natwe biboroheye. Ndabashimiye cyane rero mwese mwari kumwe natwe ku Ibendera TV, mugire amahoro.